Ibu, cocok dikit bu. Iya. Priwen bu. Ya, jaluk bayar kosan bulan kincir aku durung bayar. Ya tidak, tidak bu. Ya wis, bakal mah bayar mau kono ta, selagi kalau jatuh-jatuh wong lanang lagi langka piye. Bu aja bu. Bu aja bu. Ya mau pakai saksi lah kaulan lanang aja sing lirik lah kau ngelewat-lewat aja lo ganteng ke Perawan-perawan aja singkatannya prigel kayak hampir bisa digoyang ngebengin yang itu gatel itu seneng bakal bocah wadon sing cilik-cilik sing prigel-prigel kah nguri lang kau wong ngarep lang kau wong mene dampyang lang amaning bang bocah wadon emang ayu pisan. Aduh nok nah singkat mau tanok maaf ya apa beli ora iki nok ya bocah buang bewit kotor tasik ngendi biasa kilen golek batur lah ka wong-wong mlaku deleng-deleng dalan delengi cewek bae ya mola niku aduh engko iya harus apa mbak dia kan bae lah iya ya bukan tanah cowok nih ta ngangkat ta laka mbak Mamad Mesya nemu wadon kerja apa kena ini lagi repot beli mbak ora lu repot man koci paling kotor tak ora anu bokat aduh kayak temen ngomong ya apa grogi ora dua demenan ta mbak ora dewe kan bae mendi-mendi ya oh asli sing sih asli Indramayu sing Indramayu iya lamun tak ajak jalan-jalan kalau beli mbak dewe mendi ko ya bokatan dua apa arane kayak kos-kosan ya apa dolan bokat bari jamuan ngono kah ya boleh iya tah ora artis tah ora biasa oh keliru pada melenos maning mulus temen maksudnya mah biasa pria jalan-jalan tah ayo iya mbak bokat melu ya ayo jalan-jalan yuk bokat bari dolan iki HP nih mbak iya iku aja gede-gede temen ya iya iku mbak aja ditinggal tanya kayak ini film lagi mau ditinggal tas ya aduh manise kesawang pantes rupane luwe seneng Kang Mamad dan pengen numpak bebek-bebekan beli mbak ora seneng orang seneng iya terlalu gembur bukan tinggal anak kan pak bebek-bebekan ini kayaknya kilaman bengi anu ya berarti padang ya pakai lampu ya tah oh kebaca demenan dia kan bahas sih mbak iya biasa dewe kan durung demenan tah durung ya bokat bae ora gah wong jodoh mah beli beru ora gah tau ketemu gah kena balik dah oh jalan-jalan bae midang pengen midang ya beli bokat balik ya ide antar bari kita midang dolan pengen beru sekalian rumah apa ning kos entah kos oh kos ya sih dolan ya Olita busung ya wis yuk bareng-bareng Kang Mamad
ngomong ning wong tua. Kandaan serius dikit gini, Nunok lagi mabok. Pengen ngomong serius. Tanginya dikit. Pengen kandaan senok iki. Tangi Senok pengen kandaan tanginya dikit. Aduh. Tanginya dikit. Masih pengen beli. Senok baik Eman. Tangi dodok dikit sih bener. Nak kepengen kandaan serius. Ada apa? Ada apa? Aku bener beli sih. Lagi dewekanku. Sama dewe kan bener yakin. Sana aku pengen dikawin, pengen jaga-jaga rumah tangga. Tangi dikit. Nak lagi ngomong nih. Malah kan dikit banget. Iya. Bener beli serius beli karo senoke. Serius lah. Tapi kita kudu udah pakai Ora apa-apa, yang penting bener karo senoke. Senok pengen diseriusi, pengen jaga-jaga rumah tangga. Pegel urip mangkanen baikku. Dan rumah tangga sih kan. Ya wis. Senok pengen dikawin. Pegel urip mangkanen baikku, pengen jaga-jaga rumah tangga. Asli pengen bener-bener kon. Dudakan kita. Ora apa-apa, yang penting bener karo senoke. Ya wis ora apa. Main buru-buru ta. Ya bakal siap, terus senoke siap. Ya wis dari senoke bener pengen dikawin mak yang aku bokat wong tuane. Wong tuane dolan mung dhewe akeh bari iki bari lamar. Ya wong lamar mah bokat seanane bae ora ka. Ya. Hari ini kono suka terima bareng ya ayu bareng-bareng. Pokoknya mangannya karo grejek ya karo grejek bae ayu bareng ora ka. Ya, usaha bareng-bareng baik. Ya wis. Ya. Batur kita sing setia sing awet pengen. Mad. Ya guys, motor pladus baik kita iku sapa sun. Kita lagi wedangan iki. Piye kabare? Duh, kok dikit ganggu siapa gini? Ya, cewek. Aduh, ayo temen nemuan bae sih kiamat ya. Iya dong. Aduh, kita lagi nonton YouTube ge. Pria gini. Rupanya orang dongol. Aduh. Ya udah orang bakal lagi ada mah. Duduk deh. Kita iku ki sing mau ki wedangan. Good bae laka lagi. Kan dino kudu kan.
lagi melarat wis dah. Saat Akeh tenang nganggo sira batur CS tuh. di temenan ya, so. Kalau ngerampok sih kan di ira iki. Ya kari wong sugih duitku urut aku ora ga. Iya, lagi sukses bos gini ya. Ya, urut aku ora ga wong lagi enak mah. Iya. Wadon be anyaran. Temenmu bae sira banget ya. Ya wong ku gak kena kopi teh apa. Kopi ya pula kita kontokan kabeh mah baru wedang teh bedak iki. Akhir. Belas temen di sira ku ya. Ki lah sedulur semene lagi kengelan aku. Kita ku jare dewek marep oli dina. Priwe aku dikit kah kita ki. Aduh, dina apa dikit kin ki. Ya ki anyaran. Ini bener ta no kelem karo bocah kayak bocah blesak mengenen ki. Ya, waduh. Ya Allah, sira kita berantem sih blesak mungkin ku mengkono gelem ya. Macem-macem mana Karo ya mamadku. duit. Oh, ngaco. gitu. Wong blesak biasanya duitnya akeh mah. Aduh, Tadi perlu dewek. masih udah dina priwe kita mau gelisahan lagi priwe kita ngurus Ya. lagi arepan buru-buru kiki ini. Arep jalan bar mau ke poko mampir soten, anak tarsun dalan, Iya. sing dalanan karton. Kita nih penasaran priwe gini. Dina-dina apa? Ya dilat maning maksudnya mau wis parek. Para priwe ngomong ku simpel. Ya arep kawinan maksudnya mah. Iya syukur lari kawinan Makanya- masih mending mah undangannya banyak lah. Ya, hari undangan mau tak pai dewek mah. Tadi- Paling turut mengundang. Ya wis lah wis. Makanya- Bagus. Harapan jaga apa turut mengundang pokoknya namuni tamu. Beres siap bayar kita mah. Iku diudutku, enggak Iya, akeh kita kona. gampang. Sampurna mil Surya Skorpi. Pasti diudut gini. Bos saya anak ta. Ana wis masih akeh ning kertas ka. Di sejen bari. Pokoknya gak batur pengen buat lagi susah ya tak paraki kita sih. Telung bungkus mengonon ya udude ya sejen bae kari ebosku ya. Duh. Ya yang ya. Senok aku gelem ta karo mamadku. Gelem. Di ya Allah senok semen ayu niki ya ampun mamad blesak kayak kononku. Ora apa kita demen ah. Temen beneran temen bisa blesak kan aku dikit gedel dikit ya ampun. Temen Demen. senok aku suka terima orang mamadku. Iya ah. Ya syukurlah hari kita sebagai batur mendoakan apa ini sing terbaik kan. Aduh sira kita berantem nyamot ya masih enom ayu pisan. Ya wis parek sih kari tanggal mah. Sirane dudak ada gaus tua pisan masih oli sing enom ayo. Cok. Tapi kita ki buru-buru asli pengen jalan-jalan karo wadon ki. Buru-buru. Beli Beli pengen wedangan dikit ta. carilah ke kopi. Oh iya lah. Bikin udu delos kawan kabeh, kawan kabeh rawat tanah. Mumpung kita kok gampang tuh jalan. Ya wis kesuwun semene bae sing anu ya. Ya anak wis mama pepekku nganggo seminggu ya. Iya. Tapi kita makin anak sih keren tonton kawan kita. Ya, Wis gerisan bae. arep jalan wong wadon lagi. Duh, ngerotok bae kapan jalan-jalan keder bareng. Ya wis kesuwun ki. Ya yuk, Mat, yuk. anune ya. Iya. Udah ki kamu tak bikin nih. Iya wis. Ya wis. Ya. Iya, yuk. Aduh. Kucing kayak lah pegawaian maning baik maning gini. Ya wis. Sudah. Mat, kesuwun hati-hati ya. Oke, siap. Itu yang gerbang bukan yang. Ya nagi arisan, nagi utang nih uang. Pada pengennya pada ngejak tukar baik. Keder kita mah. Kari orang diutangi.
nyengiti. Kari ditagi nukari. Jadi kita nak kokon priwen konon kaya ampun manusa. Daripada enaknya dayak baik. Wis tiwas diutangi, tiwas disengiti, ditukari pisan. Dadiku apa ya? Ditagi ngajaknya tukaran. Aduh, kita mah pusing, dase pusing. Lawang ini lebih kayak kembu. Anak beli wong kayak tuh. Caranya kurang, tidak bener beli sih ya. Kita kan wong garang. Punten. Punten. Mangga. Anak perlu apa, Mas? Anak kiin apa arep obrolan, Mbak? Oh, penting tah? Iya penting. Obrolan apa aja kuno? Harus dikon mancing Ya nih wis kita. beda mancing beda dikit, Mas. Aduh, Iya. biang kokon mancing. Suwun, Mbak. Aduh. Oh iya, priwen, Mas. Sebenarnya anak perlu apa sampeanku? Tujuannya meneku. Iku jari geger-geger dika ngutang na duit bener beli sih. Oh, mari dika Mas kita ku. Oh, sekian mari. Iya. Ya sing macet barangnya mah. Nakasih macet ta? Iya. Bakal wis kita ngutangi beli gelem bayar. Iya ya. Sampeanku arep utang duit konon. Iya. Sebenarnya Kerja mah beli si sampeanku. kita YouTuber Dremayu, Mbak. Oh, bakal YouTuber mah berarti akeh duit teh dong. Ya mulai niku jadi dia arep gawe film men Oh, aku. kono. Arep utang duit. Oh iya. Nggak modal. Ini diutangi Mas kitane ku. Oh, ngutang, Siji Mbak. kitane wong rangda ora. Oh, Mbakku rangda ta? Rangda Mas, kitane ku rangda lawas. Oh, lawas. Mm-mm. Rangda wis tua tak? Rangda wis tua, rangda senior ku. Iya, rangda senior ngerti beli sih Mas. Apa sih? Ya rangda Mbak? sing ora kawin-kawin kau selawas banget kan. Oh, rangda senior ku. Iya. Beli maksudnya mah bener rangda ta? Iya bakal rangda sampean arepan Pak. Ya, duh kok dikit. Arepan apa sampean ya biang, kosi ya. Priwen Mas? Ya, bokat oli ka maksudnya Mbak arep milih duit selompatan. Laka, kita ora ada duit Mas. Oh, langsung mulakna Buat ya. kita Mas sampean kumen aku, kita kan rangda ora. Heeh. Buat kita mas arepan nyewaki sampean aku nih kita. Ya ora. Arepan sanja. Kari dheweke gelem mah, Mbak. Ya ayu kita ka. Ayo mendi. Ya kita kan duda anyaran. Iya terus? Ya lah ngomong ya. Lah kata sedewe kan tah. Dewe kan priwe sih Mas? Ya bokat gelem bokat ning kamar sedak diberseni dikit. Ngendi tang ning kana? Mau bocah mau boncengan berumah. Kita mani kene kene ngomong. Duduk kita mau batu. Sing bener Mama duduk. Asli duduk. Sampai pesen nasi iki. Duduk asli. Mama dia gak bocah anu mau. Embung gak motor. Ya, tang yang akbaran lagi mabok sudah.